Iya, apalagi yang Now, yeah, we're gonna have to take it straight out of the travel when you go down to the following. Solo. Ko le ke fu fanga mo he ta malo fo no ka mai nga he ta fa tap ko to pe fa ta boa to me proclaman ka ata mo e fanga mari ko ni he pongin ke fa ho ko to ai ai fa ta la no hono tol pe mo poas fo no ko e quantity fkanima I to ta puvalo ai mai he ni ke fa ho ko ta proclama ko ia I he pongin ka ki mo ai ko le ka poas ke ne fa ho ko malotu pa to ho ka to ta proclama Malo solo. Tu mo fa vita fa malo e fa mari e pong koi. Fa malo te na ta po ke mo win. La vai ke mau ka fa ta e proclama. O mana ke fa ma fola. E ata pe mo le. Ko le pe la mari ke ko mai. Ke lea I te au ka ma solo I tala noa ko hui ko langa atu ai whanua ma o whai ko tonga. Ko le tonga I meani I kalais ko ma whamui e meni. Men. Hange kona ku whahawhakane nei, he poase huku wate tata le rei ke te koe, ko ngā koe proklama koe ni kuta whahoko I ahoni, pe moe whadawange pe hoko proklama koe ni ke ongo atu ki tongatapu walo, pe moe konga koe a pore ku ke whahoko, ke ki he kakai e whanua ke hoko koe candidate koe whawhunga whare area maa tongatapu walo. Iene pe he mou whewheha ke poase, whewheha ke ai kempeni pe mi tongana. Sai, whai maare pe mea kotoa pa ku whafofa. Nengo pe wai ki ngai whanki uha ka uha tāpuaki. Ka ku hopa ke lae pongpongina ku lelei pe mea kotoa. Ko tau whamaloa ki heo tua I ngai tāpuaki ko I mo uini. Malosoa. Koe ahoni foki e poasa ko tui te tā hiki mai e ahoni. Hange koe ku lawe iloa he kakai whanua. Ko tā kaweinga foki, ko kaweinga ia ko ke toko pā ke whahoko aki ho o campaign ko ia. Ki whare area I he campaign ko ni ko hake aki e purele rei toko ni e masiba. Ko e kaweinga whaofaini lama ke whahoko ke kakai. Ka koe ahoni te tā ki hoko atu ai pe I he kaweinga ko he purele rei. Whekau aki pia moe ne kaunga ko ia ke kakai e whanua. Tau te whito ke ngahi business ko ia tau taha ko e whanua. Ka ko tuku atu te koe boss ke ki whai moa whamatala ki ai. Ko e hahanga hinga aue ko ke whakaukau I he kawenga ko ni tene lava o whale rei
ke hake aki ia ke ai pure le rei ko nga ke tau ke imagino ke fitu ko do be o fa ho ko nga we ku ai pure le rei e poasi Whamaloa solo, ko e deu ki whokpea ke taki proklama ke review a whila lawe I koene na tatala noa I he levolo ko ia pule anga whakakolo, te koe local governments. Na e makatunga whukia kono whakaivia ko e kakai, ka e makatunga ene lauma ui ui, I he taimi ko ia o ku ngawe aki ai e pule lelei, I he kapau he kai ke sai ai le volo koi o lunga e we si ai ngahi le volo koi no tau tala noa ki he local government. Pako hinga eu ta foki mai ai ke o hake ngā hi mea na e hoko pa te tau lava peheno identify pena e ngawe ake pulelelei mo e ne we sia I ne hifo ki he kakai te koe masiva. Aia ko loto pe ke whakamahino heni, ai mahu inga, ko kuviu peni a aku. Koe vai anga he tainimi e tau whakalere koe pure anga, ko ngahi mea whakalau maari. Aia kono uhinga koe e ku lawe ke ngahi mea whakalau maari, o ku makatungai, ai mahu inga, a hono hake aki o pule lelei. Na ku lawe foki e ta programa, koe ne to osi, koe pule lelei, koe ulunganga ia o tua. A kui ai hono ngahi nau ona. Koe ngahi nau ko ia, o kunehanga hiki hake, pe kunehanga o hifo e tāpuaki e taimi, o tau whaitutune ai makatounga I he pule lelei. Teu ome ai ki whakatātā koeni, o hi keneului, kene lavaului, ai taimi ko ia o I kai ke tau ngawe aki ai pule lelei. Koe mea koe na tautou o hake I he mitia, o ki ai ho haa lahi tau te whito ke ngai public enterprise pule anga, koe kai ke haa sino ai pule lelei. Te wame foi tawhaaki koe ni, ai taha o public enterprise, ke tau iwang ke ulahe tālanga tau te whito, I hene uesia, hange koe ni koe mauanga iwi koe ni, ai uhila o ku lahi taha, koe mauanga iwi o lahi taha no ngau aki. Ai koe tawhaaki koe ni ki he tonga Power Limited, ai koe kautaha uhila ni koe a tonga. Pea koe tālanga lahi, uhi koe mamafa. Pea koe mamafa koe ni, o uhila e makatuunga ia I he ngawe ai kautaki I olunga. He kapau e kai ke ngawe lelei aki ai pule lelei, kono nunu ape hiki e totongi, pako hai o kuesia, ko uesia lahi taha ai peseti koni I lalo. Koe uhinga koe nau mau anga mo ui, he kai malava ke fuesia ai se mau koia. E ku talanoa koe ki tonga public limited, o ku uhinga ia, koe ku viuen a aku, koe vai anga ia, uluaki vai anga, koe kai ke fotu, hakakai, totonu, taukei I he malae koia. Whakalufuana kulawe ki ai, koe I kai ke koe vai whakatunga whakalau maari. Pa koe ua le veni e tau sio ki he potunga au koe ni, koe kai ke whakanofo ai kakai to tonu I he malae o uhila ke ne whakalere. Aki eni, koe pureanga atu koe ki mua, kapati tau sio o hake fo I mea na e hoko, koe kakai pe koe na e nofo tau whatata, o koe ai fie mau na fie mau he pure anga, koe fo I tau koe ni ke wafe wanima, ku malava ke tangau ke sola, ke nimanoa, au ke fuel, pa nimanoa, koe tokoni e iwi whakasola, pe au pe ki e
ke hivi koe o wind, ai au ne ke ne tokoni, ke lava, pot tatau. Ai pa koe fo i mission koe na e fie mau, ke au ke wafe wanima, pesete ni manoa, ngawe ake fuel, pe koe ti solo, a pesete leva, e ni manoa ke ngawe aki. A hivi koe ni whanatula, ai koe la a, pe mo e havidi. Ia honi, o ku iai e whe tū kuaki, ko hui he koe ki malava e fwoi kawe inga ia ko ia. E ko mea na lave ki ai, koe palo palema, koe kai ke o mai, ai kakai to tonu, o nau tau kei, o whakata utuia e ngai levolo koe o lunga. Tata te fito in, koe kakai o mai, na e whiri ki nau tolu, o koe nau tau kei i he malae ko ia, ke o mai ki he poate. He kai ke lava ke uno i ngā oea koe ni, ka o mai beha hataha ia o kai hane tau kei ana. Koku malae fo ka uia he uhilahe ku malae ako aku. Ka kai ke alo au detail u mea koe ni kou wha o hake uhi kai lava ko tuku hifo. Koe mea koe ni kou nofua sio ke te whaka fail koe e te whaka management mono fili e kakai totonu. Koe ki whataatain. Ko tam go hai ka poate ka wi kai ke aha nau ilo e nau tolu ta whakateni kare. E mau he kai ke nau whetau nau tolu mo CEO. Ai o ku mahu i ngai e tau unu ke whiri kakai totonu ki he ngahi lakanga ui kai lava o tafe ai ilo ko ia. Pai mau he kakai kou nau tau kei ai vi sone pe te nau talanoa i he levolo tatau. E koe te mou hae poate ia, tuk tala noe ni he kuahiri. Hawa e poate ia, koe ke nau ilo e na tolu ngahi mea whaka uhila, koe tō ke kehela. I he kureanga koe nei toki whakawhisi, nei o mai tamai o si o, koe ke hane ilo e taha ki he ta whaka uhila. Pa te mou si o pe mou tolu ki ai, ka o maha taha o koe ke ne ilo e ha mea e taha whelave i mo malae koe ia, koe vi sone koe ke kahau, ke ilo pe kaha mea whai. Koe ne mea peu whai, koe whakao ngonga. Ka wana mou whatonga ngai ripoti, he hiri koe tō koe tsunami, koe aluia tuwhi mai ngahi o ngongo, koe ke ne ilo ia, aia koe kakai ia, o mbe whahi ngā ngongo ia, o ne whakamatala ia, koe ke hane whē la lawe i taha ia, mo e mea na e hoko. Aia koe kutala noa koe ni, i he mahu inga, ai whenga o aki, ai kakai to tonu ke whakanofo. I kula vei, na i kai ke ngau e aki hakakai. Aia na whombe koe puri anga, e na wangi pe nau tolu o whiri, e nau kakai, o nau whakakau, te nau tariui mai kia te nau tolu. O mai CEO, koe gahane ilo ana ke he uhila. O mai fupoate, hala ata ke nau ilo e nau tolu. Whainga tā ia lewa e kau revolo e management. Ko taimi kou tau o mea ka kaipe he, ko palopare ko hai une fue sia e palopare ko ia, ko masiva. Ko te ateni fui whakatata ko reality mo o nien. Ko taimi kou o ku whengau e aki ai, hanko e mea o whao hake ko e piveni. Ko taimi kou o ku hawa e tamata, o wai na whengau e akana mo tamateka, mo kau tama kou tu takai ke tau tua a. Au nau o si wheo ngongo i pena tolu ai mea ke whai. Kono palopare mai. Ko taimi koe na isi wai ai ngahi contract ke ngahi kautaha ke na o maa whakalere uhila. Sio ko whai palopare mai. Ui he kai ke nofu ai ngahi mo ni mea mo tau ke ia a ki nau tolu koe ni. Ai u whemawe pure angai ke nau whiriwhiri nau kakai te nau maa tari ui. Kone pea oku. Ka koe palopare mai. O mai koe foi i siu koe pa award koe a contract ki e kau contractor. Aia koe mea rewa ia ai public ai kau taha uhila koe ni.
kono oange ngahi monuia eu fai katoa nau tole ngahi fiema au ki cost koe o ma fokotu u fai katoa e potu ngawe ka koe foi sino ni koe he time go nau whakahoko ai o hange pe ia nau hau pe nau tolu kau invest au nau mai ko whakalere ai ko foi sino koe no o tala noa ki ai koe u kau tā koe nau foi hau pe nau tolu o whakalere pe pai lewa e pule anga ia ai uhila pe ko ivi ko o mai le veo ngau aki ko i he kakai e fo ai fo ya siko no palo pale mani no mai na dolu mo ngahi tala ofa o mai na dolu mo ngahi fakau kau o ne hanga leva brainwashed i ne pehe leva ai ko fili pehe pule anga ene kau contracta e fe unga mo ki na tolu to ka time go o ange ai ngahi monua to o ngahi totongia na totonu ke o ange ka te nau to foi hape na to fokotu o skoia pa na mai o spe foi taimi tau be ko foi tau he ngofulu ku whakafoki atu e toinga ki whakalere he pure anga te wate ki tala whakatata ke mahino mea ko uhinga ki ai tau whakatata ku wange he pure anga e whai katoe pure anga e foi whainga maare ka ki tama ange pe fuka fo'o pe talang levo whai katoe pure anga pe talang levo alo whakalere ena pe kaspe ta hongo fulu pe tok foki mai ai hawe tama e ko whakalere katoe ngai mea koe nei totonu ke kauai i ono langa hake koe ke kauia i whakaukau koe ni pe kaspe ta hongo fulu ia tuange mai koe ke whakalere he pure anga ma koe life span o mea ko ia tau pe hongo fulu koe hano aonga o mai koe ke hano aonga ona ki hoko hoko atu ko ngai umea koe o uhinga ki ai i taimi o kai ke tonu ai e tau ngawe aki ai pule lelei pe koe nunua ko ia o pau ke fua ia e kakai o fonua he tuku hau ai koe uhinga ia o nofo pe mahu inga e ngai ngawe ko toa pe ke hake ki ai aki ai pule lelei pe hangalewa he pule lelei o whakatafe hifu taimi go fai tutuni aki ai pule lelei e whakasisi e whakamole taimi go fai tutuni ai pule lelei e whakasisi ai siokita taimi go fai tutuni ai pule lelei pe taha kotoa pe o kune ongo o kuiai ene inasi pe taimi tatau pe kuiai ene totonu ki ngahi u monu ia ko ia aia koe taha ia e kusio ke potungau e koe ni mahu inga ke whakanofo nofo ai kakai totonu i ngahi le volo takita he kapau e fail i e poate CEO pe mo e kau manager o au ki lalo te tau fe ao pe mo e palo palema koe ni pa koe uhinga ia o ku i kai ke auai ai misiona na whaamu i pure anga ke wafe wanima o lere pesete ni manoa ai pure ai uhila mehe lolo pe ko ti solo pe lere pesete ni manoa me mauanga iwi ahoni ko kia hakakaia o nau matao tau pe ko mahuinga ke ai mo ngai vi sone loa he ko hau ko kakai totonu o nau lava o sio ko femea ke whakalelei femea a way forward e unuai ai potungau e koe ni ka wahi kai ko e nunua kono nunua ko i e fua peia me tuku hau ai fonua solo ko tive ko mahu inga ia fela lave i koe ni o e pule le rei i e ngawe le volo o lunga pe moe o mai kakai totonu e whakasisi pe e lava o ausia ai misiona pe koe vi sone o tau amanaki ki ai ka ia te tau kei vilo tatau pe o hange ko ia o koko e aho ni he koe ngahi mea mahu inga ia ka pau e heni e ngawe aki ko ilo whapapau e lelei o koe foi mea tate o ki lave atu lo tonga tai e u manatu i hen solo Koe koe mei
te wate simpolo ui ke lava ke tau ukano hingoa ona ka ke lava nga fu temi ko ya ko fare ko to pe wa ina funky break a malui ka hoko ha fatamaki o ku trick up e pene off ko ne ai ngawe lahina la miliona pe na ma fotu nga feitu I tongan ko no hinga ka hoko ha tau pe ko new toa ko ne hoko ko ha fo I exteni pe ko ha fail I new toa o ne trick up e ia ki fo I break a ko ni o se vai whakasoni pe. O ne kati pe ia ai fo I wahenga ko ia. Ka e toi ngā au ke I lere. O wai fo ke whelau aki he taimpe kou. O hoko ha palo parema ha feitu. Automatic pe playing out katoa. Ka nei fo pueni I he taumua ke ne achieve ai fo I whatongia ko ia. O skono fo tuana. Ia hanga au e taha. O ke ilo mahalo na e ani ko lau. Ko ngai pule kovi o kuia pe uhinga na fotu uai ke ma o fusilin lahi ko ka ko me ko ke ne ngawe na ka ke ho ko muse mate ko ne uila na to tonu ke ne hanga e ia trick up ki foi fetu ko ya tamate ko ke ho ka ko lau milion ko hai te ne fuaia e fuaia he hili faki e te ngo to tonga uila ko me ko uhinga ma ho inga pulelelei ko uhi ko masiva he ka pau na lava lereia e sisi e launga pa fai ngofua ka koe palo parema koe ka ke whetau tau laki poate CEO kau manager o au ki lalo whima ka kai to tonu ke ta utuai ka tēnau lava na tō sio ke ka hau ki mua atu he pureanga koe ne whakawhisi na iai ene mahino ana ka ko mea ko uongo e tainimi ka kai lei na e teu I tongani nau alu nau tolu e mei tongani. Ko me uongo ko ke motu ani, kakai na whakamore lahi. Ko kakai to tonu pe ia, ku nau alu nau tolu. I ngahi, tai whi maari, ko ke tau whotutu ulelei, whatatau, pe moe tau kei, moe pule lelei. Ko ia sola, hoke atu malo. Koe ka venga mahu inga ni ke talanoa ke ai e pos. Ko ilo I mahalo ko inga ne mahu inga he ko me uhila api kotoa pe. Ai o ku ke whaata mai foki ho talanoa ngahi te fito I paloparema he koe whehu I foki ia o ku whehu I he taha kotoa. Ko ha uhinga fu mamawhai ai uhila a tonga. Nā ku hanga whahauka polokalama taha nā ku whahai nā ku hanga o wha eke ai totongi. Ko Nusilani o senite waono ki he unity. Ko Australia o me avalisi holope I he waha a senite wanoa ke senite tolunima. Ka kuna o senite waono monau to. Ko Amerika o senite tahafitu. Ko tautoli tonga ka no molo foke tai ni mi maui una o mai o totonu ke nofo he vaua. E nga ko hiki a lolo. Ai ko hivaua ko ia pe whakatatau ke ngahi whanua ko ni. Nengo pehe kakai tolahi o ku e ni ihi o koe ke whea whakahoa pehe, ke whakahoa ki tonga si ki New Zealand. Ka ko uhinga whakahono ai o ku senita tol hivaua pa to ki saptisi le vai preanga ke tau holo hi fo senite valufa. Ai ko valufa ko ia o ku fua tu foki. O ku totonu ke ne malava o whai ngahi fuesia ngahi mea kotoa he o ku tau riunga tolu riunga wha tau tolu he reiti unga o eke e New Zealand mo ase ria kuawhia tiki tonga. Ka koe whehu I whako ha mea ku pehe ai ka koe ngahi tari e ni kuke hanga o mai. Ai koe ni fotu e fusola mo mea ke pehe te ne lava whai o mea koe a koe kia toko nia. Koe ke lawa ke maa pesete ni manoa koe no folo pe pesete lalo. Koe kau taha koe fotu e nau breaker nau tolu ke ne trika mate whakawheitu lau miliona ia hange ko whamatalaku. Koe ke lawa ia hoko hafo I mea koe ne black out pe o skatoa tonga. He mate kotoa. Aia koe ngahi mea behe ko no palapare maa foki hange koe holau koe pule lelei. Ka pahe ke oa te pule lelei o tuku ki ai. He kai ke lava ia ke
ke whakasi e u whai hala koe ni. He kone, o siange aho, koe ngahi mea kotoa ku nau tānaki koe ia. Neongo koe i he whakakau moe, whakamatala o kulelei, ke trika ngahi mea pēm, ka ne pehe peke mate pe whetu koe pana hao to e ngā. Ka pahe ke ngā ue na e whakafotu upehe uhinga, koe kakai aku nau fua pa koe ki tau wofo he taimi kusenitea hi waua e tau unity e tau toruia pe valofa pe koe ntu whenga he poreanga koe ni ki tuifu ke fitu noa koe ki tau wofo ai koe ngā koe ngahi mea katoa koe ka pahe kai ke reform ia whakamaa e umea koe ia te tau kei whepaki pe tau toruia mo e upala parema i he tawhaaki koe ia koe haku fufu loa pe he ai i ho tau kei koe he malai koe ni koe haku fufu loa pe he ai ke lava o whai mo tāpuni o matapā ko whai ai ngau e hala koe ni ka lava ke ki toko ni ke holo he ka pai ka he ka pete o tau pe hepe pete toko hike lolo ka ku he ka ke fu mamafa lingua hongo fu lingua te au e lolo ia atonga me he lolo e ngahi whanua ke pe he ke tau toko aki ko hiki a lolo ako tau me wa af peta to monu slani mo ha amo mo fisi mo mea wai o ku fu hike peta to ria malunga beheka ka ha uhinga e poasi i ho tau ke ko ini o ku ka ke lava yo fai reform ko ni i he potunga e uhila ko me go te ta toki lave hono fotu tu kon ko hono reform go e fai ai te programa hoko te ta analyze ai he ko palo pare mai ko tau i ko ai fai hala ka pau e lava i tene lava leva solo ba ko na tala no ai ni ngai me o fe mau ke fogotu pa ko ta programa hoko te tala no te reform go tene lava o whakapapau ko kakai to tonu o whata au te ngai sea ko ia. He ka pahe kai ke tau lava tau tolu o to o kakai ko ia. He kai pe lava e hoko. Ka whemau ia e tawhaki, te ta alu ke tawhaki whapolitikare, mo tawhaki whakalao, ke lava to mo oange ngahi tau tea, e lava i ke to e kakai ko ni. Pena umana wahe, ko nau ki ngau e pohala, o silo e nau tore nunua. Tai nimi whoki, o vai au pito. Ko lao fa upeia ke malu pe kakai mo structure ko de reform liliu ko ni o fema ke fai liliu ia ki ai ko foi liliu ko ia te ta tala noa te hanga hulu i ngai me ko ni ko lave ki ai ka ba bena ia kakai le ia ka ia usia pe sete ni manoa ko ki ngai vi fakai na tula ko tu te tau kat o half tama ia o se ni te fa noa Ka kohi o ka ia ka kai to tonuia ko hi ko fili mana ko o mai ka kai hala ka ko nunu ape ia fe mau ke hau ka kai i mala e takta na aluai o stoko lahi au pito tonga ka me go wongo ai more na toluia o aunga ke ngai fonua ko ka kai ke aunga ki tonga ni na fa more ki ai tuku hau e fonua Pakotu ko mea mau ia solo te tatoki lave te hanga o atu ngai foi big sa mo on e lava ke hoko u me ron ta lave ki ai Koe, ai e whoki koe konga taha ke whasio ki ai. Ko wha whalau ko tiu ke, o si lave e bea i ho whalau ki Amerika. Tai ngau tau whalau atai ki Amerika. O ku tau sea tatoria o haware e api ku ai ne fu a ulo e ne uhila e whai pou kotoa. Ulo mono apa na ana tori ke ngā weka ke ulo pena uhilan te aho te hau pe po uria fe taulaki me ko ia ka ku ulo a whare ulo mo na fu a me hafua ka ko inga po he koe ke fuoha ka kai e toko lahi he koe ke fuongo fe na utotongi la se ni te tahanima e na utotongi uhila ka koe konga ine ko fe mau ke eke atuka koe tawhaaki ni e whai hala ke talanoa fe tawhaaki wha teknikare oku kai ke mahina be mahalo ka misini uhila Amerikana ka kalas misini e mo tolo mai waf wanima o ku se ni te na de tahanima ka maha koe ke tau afote ta do ngai fu misini be tau ke lere pe ta do ngai fu misini ta fu afi ma ti solo ko taimi ko ka ke ta fa teknika re na ku na ko
unga pe nia e mea ko ngā ko tau whainga mea ngā au tau ngau e aki uhi ngai tau mama whai wa hao au whakau ki ta whaako ia na kau pe me ta whaako ia palapare. Koe ka pate ki lawe hango mena uhinga ki ai ko tonu pe kakai hene to tonu ki a kakai to tonu ia ke ta whaake sola he ko sola ten toko ni madui tene to e ia foi ka pau pe se te au ai ngau ake fuel e huma lewa a sola pe ko infra tula o ne to ia foi ni manoa ai a ko huma ana ko ia e holo ai ui ka uma e tolu a ivi whakanatula o toko ni ki ai ko foi palo pale ma ko taimi ko o na fe hu aki ai u tau sio me alere te wa te ki fa ta mahino ko taimi ko te le me alere o fe mau ke oma u pau ke automatic pe ko shift pe ki ai au alu ko palo pale ma si ilo faka te ni kare ia ka tau ke lava ko ke hu mai ai fa hu mai taimi ta na fe paki na wa ia ai vi ko no ala me uhila ai ko foi palo parema ko kai pe ke kai tau ke na lava ke ka bona ka kai tau ke pe ni o solo a bit uhila ia pa monia ai ko foi rock step ia ko muri foki mandu na wa ndo waterfall ai ko ave ai reservoir fu one vai pe tu fratore vai ia o ne vilo ia generate ia ngai fu generator pa ko nga ma ai ko fo ga ta mo unga mo ta vai ka kulava he ta wi fa natula ki ti man o fe mai tonga ni ke ne recover foi tunga ko ni pe foki ga to pe ko pulele ko ia te lava hake ki he ome ka kai to ton ka kai una ilo ke fai ka hala pe ia ni ongo pe e tau whenga o mai ka hala pe ia kei fail pe, Ai foki ko ngani taha ko loto ke weke atu ka koe. Taimi ko whaia ngahi a rea, tau whanongo tātu o lahi pa ko ni ku ke te mention behe o whamatala. Taimi ko whaia a rea ke hau hakau investor whakahau ko hanga au i uhila. Oku na o foi hau pena tolo tanak paanga, o hange ka ngai whamatala ko ni ku mo o mai. Ko no fua ko koe, mahala na hako tau whatatabe. Ka whia mao ke tu e mea koe aha i hakong kere e fua pe mo ia he uhila. Pakapau whia mao ke ai e haa. O hange penia o na foi hau pena tolo toki whai pe whai tānak paanga. Ka koe ke nau tokanga nau toria e uhila ia. Ki ngai whakamore koe a pakone os koe a patok tānaki kotoa ia o hiri marewa ke kakai ke nau fua. E koe ngai haku nau pehe sai pe ia koe ko hape umea koe Nikola ke lava fe set apu ia. Ko ngā he kake te whaha mōre, ko ngā alpe ia totong he uhila kakai. He ka pau ko whainga business ko ia, ko whainga business ke tau nofo o whakahau ko sela ha whainga koloa ki tua. Pa koe tia me peka kai fu mama whake pake na hana to whakatau te nao, na toke uwhare koloa ke he. Ko tuka ke la vai whainga area pehe, ke tau toki ai ka hiri ki he koloa, he ko ngā he alu ke langi e te koloa a kita, ka keke hata whakatau, ka aku lava whoke he whainga service ko ni, he kui ngā he ku fuufie ma uhila ai taha kotoa. Ke ni hanga o whakalere ake nau no fo. Koe ukui ni he purelele koe ha, koe whai hala, ai noa ia pe koe. Koe ha whainga mea ukui kia whainga area pe hen. Ugua be sola, koe purelele mo pure kovi, Pure kovi. Aia koe mea o tau se whahingo ai koe pure kovi. Pea ko totonu, ukui hau koe lao te tatala no ki ai, o si totonu ke mālohi au pito ia, ki ngau e ke kau pure kovi. He ko tai nimi, o nau toi holo pe kau pure kovi, ka tau te fito ke re volo i olunga. Ko hoko ha whaihala, ko si o mai e pe si kakai loto mo si kau masiwa o tāpalasia. Kai toi holo pe kau tamai koe, o ko mau inga ia ke foi reform ko ia, ke tō whakau furi. Pai lava ia, e taimi koe te tatok sioi, e hono li liu koe, ke apply e lao ke tatau ke taha kotoa pe. Oua te whahau sio. Wei ngai potu ngawe, whai hala e tamai o lunga, tu ni hala, au ke minista, ko taimi koe fuai a kakai, fuai tuku hau. O sto tonu mo taimi, ko whai hala, aia ka pau e watu, au ke tau tea mate. Au tonu ke hiri whakia. He ka pai hiri whaki. Kai te ata e mui atu ai.
Kono inga ko me ko tabe te make decision te nei lo alo nga ke tau be nga popula ke mate alo pe le pe toli ka wa pe ku toki malo lo me ia pa toki a tala ofa monu ia ka ko vai ia solo ka pa we lava ia ko en hango la we me e la yang e ne nofo ki pule le ko ilo pe te fai tu no hala e pau ke ave go ke tatau e lao tai nimi whakaofa. Tau sia pe ngai keisi o hoko. Koe pe ngau e lao ia. Toi pe kau tamai o lunga paku. Hango me koe nau kamata atu aki. O se ngongoi pe tamate kaya mo tamata utua a. Ko tau tolu eni, tau ai. Ko i kua ngai. Si fua i pe e masiwa mo tu hau e whanua. Ai koe lahi ange koe ono ai tamata ko ta i ngai fo i ono koe lahi ange nau e me te nau wahe ko he kau tama. Koe lahi ange ia. Pakapau kau e me tama o hapo ko he tafa aki. O hapo i beba he ke alo ia to. Kai unga kai homo fi bulu Ka wat moi he pa. Koe ngolo katoa. Koe na fai fo ke reform he pule anga koe ni. O nau whiri mai poate ki loto ke whai reform. I whakakau koe na ke o mai, o ku na ke wakai ki he kau poate koe a, ku me yauwhi mai ki he no kumi maha kakai ku nau taukei, nau ilo ki he tawhaaki koe ne uhilape, o ku taukei whenga pe ke tau wofi mai ki ai. O koe fo ke whai ngofua, he koe taimi koe na koe whatongia pe fo ke minister, ke ne whiri kau poate, he ngā ue mai koe. Pa mahalo fo hange ko lau ku wau ke taimia ku la hange e fili whakapone ia mo mea ka ke lau kana to tonu ke ngau au ngam ko tu na whakatau mu ai fili lau ia ko ia ke hanga minister o mai taha lele taha ko ki he fo ngā we o we ne tau ke pa tau mafuri fo ke no tu wak ki tu ko ngā ke ata ki tu a ngai mea pe ka ko hai pe fo ke e tohia tu pa to hata to lu ia o koe ke ngaha nau tau kei uila nau tō, ka ko nau tōlu pe tohi, ko nau tōlu pe e whiri mai. Ka ko ni tō koe hange o ki whai ngata ata mai reform wai e poas? Koe mea koko ulawe i, o koe foi step whakalaka. O kai ke toi whiri minister, kai whiri i e tala ngā ue. Koe toi pe nia ki nau tolu wau, nau nofo ko whai kohono interview, ko te au, koe tawaki ko toa pe o kuia e kakai lele ia. Kakai he umala e ko ia. Ko whamalo pe au he potu, ko popoa ke pure anga koe ni. He kuai ko neongo o ku te ke ea o ke mea kou tau whaamu ki ai. Kau tau o si kaka he ngai foi stepu, pe koe tau una loto ia. Ko hingai ko nof ma pe pule lele ke malangai ai whiri whakapoto. Koe taimi koe te tau whiri a kakai to tonu ki loto, ki he hu koe ni ahu anoa. Koe kakahia, te nau mau e pulelelei. Pea ko tui ta toi vei ua, e lava ke siofenga hi vai anga koe, pea whakata utu le vai ki e mea koe ni tau sio ki ai. Ka vai kai ke tau whiri tau tolu, a kakai to tonu, whakapoto. Kakai o ku Ka tui tama ki motu mai o ki drop e interneti. Ka kina iyo. Koe ni kuongo mai. Koe. Koe ni kuongo mai. Ok. Koe taimi koe na whai e koho no whiri koe ni koe kaunga. Ko tui koe le volo ia o koe whakalaka ia ai. Ki e kakaina e whiri ke ngai potunga. Pako mea koe na ke lawe ke ai whewhe ka pau he kai ki aha kakai. Pako tui pia o malava pe ia
ke fai sio ki ai. He mahu inga apita kakai o ku nau mau e tau kei i ngahi mala e ko ia. Ko ne tonu pe ana. O hi he ko taimu koe hu, ta whito ke kaupoa te. Ko taimu nau tala noa ai mo si o mo e potu ngāwe. Ko o mai koe ngahi visone, pe mo ngahi mission ke whakahoko, o nau whetau raki. Ka pahe ka ke nau whetau raki te nau wheke aki, pe ko mea lewe hoko kue sia ngāwe ia. Ue sia apita ngāwe ia ai, he taimi pehe. Ai ko ke mahu inga ia pe au, ka pau e nofo pe pulelelei mo e kakai to tonu ko fai reformu ia pa ka pau lewe te ke fai hala o gai pe no tautea ke malohi au pito pe sisi e fasisi ai ko kuhinga ko ke ta tau e lao ke ta ko to pe Koi. Ai ko ni tu fo ko ia e pasina to tonu foki ia ke kau i tohi ke ngai poate ko nga ko tau ke fo teknika me tau ke fo ko ke ma ke uhila na fu fe ma ko he potunga we ko ni i poate ka ko ti mana ke mo u he ngai fatongia ke pena ke teu ko ke filifare ale ka ko tu ko ni ka fili ka tanga tapalu e poasi o ku kawe uhila me palapale ma ko ni i whaka i ho o whakahoko ke ngahi mea te ke ulaki ngāu e ki ai whare are anka e lao mo ngahi reform e whema o ki ai o ku whika whiha uhi la i ho o whakahoko koe ngahi mea te ke fuafua ngāu e ki ai whare are. Koe ne tu foke uhi la koe o whakaluku fua, Pea ku kauia e paroti pe moia. O gai pe me umea ke te nau alu whakata, koe whi reform koe no ko toa ngau ki ai, ki he whakapapau i o to'o ai kau pure kovi mei o lunga. Ko ne to'o koe pure kovi, whahua te kakai to tonu, pe e lava lewa, ke flow pe me o lunga ki lala. Pe ilo lewa ngai mea, whanki mea ke whakalelei, pe unu lewa. Hangoi mea koina ke lama mene ane nei, ka tatau pe te kai mo e tā mo e hapo, whainga ta, aena kuhinga ki ai, hau pe u kau tahea koini, koe na foi mea pe u whai koe tata, Moi foi whaka nā whala ko pe, ko ospene ko atu lau miliona koe mea ngawe, ke o maa whewhe, ko ospene iaku osen lifetime ia na ia ko ia o whewhe, alu na tomo sirini hala na contributor na toke whanua, alu na tomo lau miliona, mo ki nau tona nau whe la lawe, o swaho nau kato nau tolu, whewhe ki he kakai, so koe panga ia na to tonu, panga ia na to tonu, ke tokoni ki he tuku hau. Ai, te atu he manatu he tainimi. Ne u potu ngā aue, ne right off wai, ai ngahi lau miliona, kakai na right off wai. Ko whenga kakai whai tūtuni ko ia, ai koko uhinga ki ai, kaki te tonu ia ke nau te mai o whili. He was nofo pe ata mai ia i he whakaukau pure kovi, Ko e nei ku talanoa na whare i mai no pere ka te au. Paka no pere ko ni na e fuo loa e ne ngawe i whare area. Ko mea eua na ne hanga o whamamafa i mai ka te au. Raki pe nofo ke apasia ke o tua, pe aua pa ke nofo ki e pule lelei. Ko huinga tangata i ko ni, he ko mea ko tau pe na whepakia mo e mea au totonu na ne against hanga sāpate. Te wate e whakatata. Ta whoke hake pe e kau takia, whaata, kau tohi whoke ko ni stūtone, ko sāpate ke tau ke maunioni o tae ngata. Pa ko uhinga ngahi lao ko ia, ko i lao ia whilawe i mo ui lelei. Ko mea koe nei o mai e pure anga koe, ko whakawave. Ke ha whilawe e whakawave ia, mo ui. Ai au toki o hake peia i he taimi o mahu ingai koe mo ui o whika uruaki. Pea whakaata peia he lao. Koe taimi ko tau hangi tau tolo o mai ke whakaata ke whakawave. He na i whea kau taha ko ia, he taimi nei totonu ke lere ngā oe. Ai ku mahino pena involve e ngai mea. Ai tā mo te ka e ngai mea koe ni. Ai ku kei nofo i pe mahu inga o i pule lerei ke uraku reform ui. O mea kone ke public enterprise, ka tonu pe reform ia kone fall inia ka kai to tonu.
ke potunga o ko ni wai e me ta solo ko fiat be potunga o hangoni ko lulu tai te what if I fata ta mo on a lulu tai ko ka ta mai ni ko fa we lao to ha ke be na lo no me he e ta fa ko fa ko na we ko fail anga na na wilo be na dol e anga fe no fa mau ki na dol ko na dol be reinforce lao te taga na dol provide te pa na wahi ai ko ni hoko I fail una kava apu na dol so ko conflict of interest ko pure covid he una fa be na dol lao pa na dol provide for service ko ko fail na le do ufi ko pa no pare mai ko u hinga i pe te mau ke to e pure covid ka ke fai ha fai tutuni na ku alfo ko to mai e potunga ko a traffic me ka polisi I tongani o foi fatongi e ta na to mai o mai ke minister of transport fa we lao for tu ai o fa computer no lesisita ai me alere ko to pe mo isi we la seni he ki kati ko ta hai foi ngawe kono uinga he nai fe mau he conflict au pitope na reinforce lao to help in a door fa service pe I longa au pitoia ai ko me ko na uinga no to ke lava o whakatalatala ai konfliki ko ni mo e korapu. Paka he tainimi, e ne tunga ko he tainimi, tau si o lewa ku lava lewa ke whailele e kau polisi. E nau ngau e koratu ke whaihala no whataha ki ai. He ka pau te nau kei no whakataha, koratu whaihala i loko koe e he. E ai ki yongoi, ko aweni e toi haupe lao o apply kau. Ai ko ngai mea ia ko mahu inga I tau tala noa I whakatonga I ane teu ui koe taimi koe na e failure I to whatata ki whilawe mo black box o si ai tūtūni whakawahapuri anga ki ngai mea ko ia ko ke lava ia he kuna ko nau tolo ia koe na uma provide for service ko nau tolo no foi olunga he pe anga fe ke nau tau te pe nau tolo ai ko foi uhinga ia ko talat o conflict he kuesia ui ko pure covid te toki o hake ngahi whatata he taimi taha wege ke Ministry of Infrastructure ai ni potunga ngai ngau la lai he kuai foi sino o ku firma o ke whakalele ai o taha I e paroti e ku whakaamu ke hoko na e taimi ko na ku iai ai pe na e iai ngai mea na te ke mau pe au pehe au me waha taimi ko ia, e lava hoko, pau ke tai nimi na kai koe ke lava hoko. Ai te uki watu e ki fo I whamala ala ko ni solo, Koe paanga ko toa pe, koe ngahi touna, tau te fito ke ngahi mea ngawe, lau miliona, Koe ngahi paanga ko ni ke tokoni, o me nofo pe le voloia, ke lava pe ngawe, kai peke nau si nau toluia ke long term ai mea tene tokoni whakalukufua I waha taimila. Ka wau te ke whainga maari pa ke hau ke potungau e koe ni o hange hafu mala e koe kau mate ai mea lere ui he ui kai ke whotu o e nau koe ni he nau whotu tua e taimi koe nau ke ngau e koe ai ke ai hafo I Public Enterprise o uia koe Land Transport Authority. Ko whaisino ko ni e kau ia Public Enterprise, ko Land Transport Authority. E lava lewa ke ne hanga whotutu, ngahi mea ngau e ko tope, ngahi tokoni ko tope me I muri, lau miliona, e whatata ia hafo I sino e taha, o uia koe Transport Pool. Ko ka tami ko o whima ua koe ka contracta ngahi mea ngau e ko ni, ko pau ke na mai o follow I proper channel. Ko ngai mea ko hoka tai nimi. Ko heo pe fu pai o tala mai. Fe mai pultousa ko mo ha. O ange fu pultousa alu o mai ni tangata operator ana na kai whaka uri. Pe alu ai pe mo ia fai te riha. O siange end of that day ko atu ta mai mau. Pe ai u me ngawe na ave ke kautaha. He kau minista o kuhiri. Pea no foi mo tamako ia na e kakata.
Ko atu ke whaafoki mai tala mai. Tō mai konga koe a mautolu. Ko whai palo pare mai au koko. Ka pale fotu transport, land transport authority, tene lava pe ia o monitor. Ia pe ka operator totonu ke nao whai ngawe ko ia. Pa koe mou ia mea ngawe e loloa. Koe ni, alu pe motua koe, koe ke ilo pe totongi haia mea ngawe ko ia, o au pe ke whare misini, o ku feile mea kotoa ia ai. Pea koe amanake ni ke kotu, pea langa e tau wafu, o kawe fo I whakalala koe whange o miliona, ko haia tene anga toka ngai. Ko tau tolu, me ko mea whakaulunganga I tongani, ke lava pe ngawe, kaka ke sio ia ke le loloa, ke ne hanga tokoni. He ko taimi kou atu ai, e lava whai ki ngawe tamai maumoa misini, tamai ulotonga he, lotonga. Koe uhinga, koe fail anga ia, koe kai ke fotutu, ai au totonu leva ke fotutu le lei, hanga leva fo isino ia public enterprise koe ni, mana tui, i maintain pe, o provide the service, ka ke maintain e tānake se niti, koe long term, Pea kou kawa he pou, he nai ai e taimigona o ke ngawa pea teke koe public transport koe ni, transport ke whatonga. Museo ke o kawe a public transport he wheli tonga ni. Ko muri, koe konga lahi au lava ke tānak whalele ai. Pea nau whanonga tu I Singapore, nau tānak mea toi aho, e lau miliona. Ko hinga ko no monitor le leia koe, ke mahino o kai ke safa, ai masiva, ka ke taimi peo ke mo ui, o kai ngoi lewa, o kai tau whatongia ke whengawe aki koe ni, Ai koe mea o kōsio e solo, whelahi. Ka pau e alu lewa ke whai tawha koe ni, tene lava lewa monitor ai fu lau miliona o humai. Nei ai, taimi koe na ke Minister of Works, na ngawe mo pālangi ko no assessi ko ni, ngahi mea koe ke halapure anga, mo ngahi fie mau, tato whito ke quality ko e hala mo e maka, So koe mea o se aipe wheitu pau ke ngawe aki. Nei o mai, kawa e no ko ni of ke wahiwa miliona. Pea koe whai, taimi koe nei o mai ai ko lave koe ki ai, na kai ke monitor ai ahang koe whakau ki ai. Na taktaha pe o mai fume ngawe. Koe ene tuwe tainimi, wahiwa miliona ko ia pe nei lava fui tae tape ua, osi kotoa he tae aunga. Nei ai fu peiwai, ko te fui mene ta. Ave kakai hala ke o mai peiwa. O mai fu peiwa mauna e tahanima miliona ofi ki ai. Pea, hau koe fu peiwa. Folo I katoa koe fui ngau koe peiwa ku pau ke huke ai kalasini, mo e valita, katoa unau koe nei huke ai maka, ke ngai a koe hala, ano folo I pe mau ki patseti ngau e koe he fui taimu koe ia. Ai koe ngai, nau ko uhinga koe e whakatala noa, ai kai whelala we e kakai totonu ke nau make decision. So no palopare mai, pena ki ngau e peha fui mahina I fia, pe koe tau pe ta. Tu uai pe fu lau miliona koe ia. So ngai whelanga ko hai tene uesia, ko uesia I pe masiva mo totonu tu hau. Toka tsolo malo. Koe konga ia o tau sio ai e poas, osi ange ngahi mea kotoa, o fie mao kakai totonu. Fie mao kakai totonu ke ngahi. E koe ngahi ka pahe ke ave kakai totonu, ko palapare ma pete tau whetau laki, mo tēnā ua peo wheinga hanau lele I taha. Ka tau te wheto eni e tatala noa foki ki hawhainga businessi, o ku lahi mono ngahi mea whakatekinikare. E kai ke aula kita maha mala ena te alu kita ako ke he peia ki ai. O te aula tu kita tau wha he ta wha aki whakatekinikare ko ia. O kuwhia mao whakakai e kwa hanau tau kei behe. Ke lava o nau ilo I e mea. Pea kai ko whakotala noa ko mau inga ia whake e whakaukau ki o mai. Ko CEO koe potu ngā ue ne ilo o kuhinga hano whiri ki ai he guai ne tau kei he ngahi mea pehe. Whakalere potu ngā ue tau kei he tawhaki whakatekinikare. Ke lawa hao tangutu pa e tonu re CEO. Ko taimi ko whetu taki mai ke he poate
o fia mau e kau poa teke nau mahi noi ai words koko wha matala o tala noa mai ai CEO. E ka pā tala noa mai ngai temi whakateknikare i umea hoko. Te nau sia pena toke ke nau ilo na te tuai nau kukolo na toke ilo e u temi. Ka kuinga ko ton ke nau mahi noi he taimi ko ia ka lao ke nau whehu ia tu ki ai. Ai whaunga ku nau sio ki ai mga i mea pe. Ka koe fia mau fuki haka kai tonu ki he. Ki ngai whatongia, apply pe ia poas ke tau whiriwhare area koe ni wamana ke tau whai o se wika hau. Ka kai ke ave he kakai me ngai wahe ngai kakai totonu ki whare area te tau. Totonu ke ute nau wange koe lau kuk wha o mai koe. Totonu ke ute nau expect e nau to haola ke. O ka pau te nau keep on ave pe mea tatau nau ave ki whare area. Pa nau expect pe aha haola tatau pepe te koviangi. Ka pau nau expect ha mea for all. Mo ngai di reform, mo ngai di liu for all, ke uhinga le u mea ko hoko i he nofo, pe ko tui mahalo o whitau laki le ia, e poas mo ka veinga, ka ngā ta taimi ko wat pe whenga maari e ko ni, ka pau o kwa hawhoi ka veinga ke loto ke wha osi ki ai, mo wha maa opo ki ai, pe ke hoko ke koi ki ai kata toki osi pe taimi osi ai. Sai, koe taha pe te uatu, koe ministry ne ta savea, Ministry ene lahi taha e palopare ma. Tau e tolu wha, nei whenga e toko taha koe ni, koe whakahaua, hau pe tamai au lahi ne pāngana whenga o e akna tore savea, pa ne whai e fo i mau, whai te riha pe ia, ue sia e u api. Pe tāne tolu wha, te mwena hua ko silio, o hake fo i palopare ma koe, pau hu mai lewa toko ni. So tau ene wha e ku ngau ki ai, to tiklea lewa he potu he pureanga koe ni. Whakamahuinga lewa e lao, mahuinga ngau koe ke lao. Ko ngai mea koe koe na kulawe au koe ki ai, ai whe taulaki pe tamata mo, tamate ka mo, hapo, o nau ātu ngai, Mau whe taulaki pe koe ia, si o koe ne ai whawhisi. Tau ke minister, whawhisi. Pea kou whakamalo ia, ai pureanga koe ni, koe tau reform wen, wanoa ka pau, e foi toko taha fitu, koe foi kau pule lelei, te tau mau e tato e ola lelei, pia ukai ke toi tua tamaki au, e langa whaka ekonomika, na ku lawe foki e tatano koe ke whakaivia ai local government, pia kou tui au ki ai, ka maa pia o lunga lelei, e tafe foko ia, e monu ia, e ongo he tangata kotoa pe masiva, ko monu ia ngai, koe lahi ange ngawe, koe lahia e ku panga te umau. Ka koe ni, ngawa lahi, o mai pe ia, whaka ofa he vehala. Ka ki aha, tai me taha, ua ngoi pe tangata ngoi sangi pe ne tuku ne ngoi anai tu, i uta. Ai koe uhinga ia koe savea, na ua mai pe tolai tahai, koe o mai pe mui, i tuku whakaholo. Ka ia koe vai anga ia, ka ki aha kakai totonu. Pea kuia ia ngai keisi ai koe tau e ni ai fia, whaka awha e toi whoki a CEO, mo e minister, ke whenga i ke whakalele. Urua kipe e kulawe, ke tautua kakai hala, kakai upure kovi, pia koe mea lewa uhoko, koe watu koe kakai, koe whaitari pe tumolo. E tumolo pe, ka hanga lau, koe tumolo ne wakam. Tai pe ke hata yue hawa tumolo, pe abe whainga nau whoki mo loto mama. Ka o whakamalo, e foi mo ai pure anga ko ni o hasino ia asia pule lele hua noa ka pau e alo e foi to ta fitu ko pule lele tu ko ai filia ko winga na o to kapa ika pe ko puha moa pe ko family tu ku ia ka pa te tau ma foi mentality ko ia he ku ngata pe a hon ko tau sio ko ha e tau me ai fai ki he toenga o tau whanga mokopuna i hoko atu. Ka pai kai tau tuu o whai ngau e koe ni, ke tau e pule kovi, ka fotu e pule lelei. Tau honguru mei, e hoko atonga, koe tonga manu ia. Pea moni e lau, te tau mui, he ngai whaunga, ka koe tatakia e kia, tene hanga i o tāpua ki tau toru, ka pau te tau whai ai pule lelei. He koe runganga ia o tua, Ka koe kei nofo pe au ki ai, ka lelei pe pule lelei ia, e tafe i foia e au ke masiva. Ai koe taimia te tauhanga toko ni ai pule masiva.
ai pule le lei ue toni e masiva hake aki me tunga una uiai ke to le volo eta. Ko ia be sola, famalo atu. Koe. Whamalo atu e poasi lava ko ia i ta proklama he ahoni pero tui ko e proklama of haini ko ki hanga o mai i he kaweinga ko e pule le rei hake aki e pule le rei pe tokoni e masiva. Ko ngā he ke lava ke tau whai holo pe e unga we i he le volo holo ki lalo kai tu noa i pe ngā hi le volo ki olu ngā o tawhi hifo mi ai pule le rei to ton ki aluifo o a o hifo ki lalo ki he kai masiva pe lava lewa ke whahoko tokoni. Ka kua malo la he te lava e ta proklama he ahoni. Tato ki hoko atu pe taim tatau i he wiki ka hau pas. Tala mono atu ki he campaign pe mo te whili koe wamana ki whahoko. Malo apito pas. Sai venga fata ki lotu Pausa i ta proklama sol. Koe. Ik mau whawhitai mo whamalo i kaumai a Fiona ki taltanoa ai ngawe mo poretaki o whai. Ma roto be ke fai ta pokina solo ka be ke tala no na fai ui ke o ka mama mo fa mama ke mo ata mai ui ko ka ha o fonua mo o fai tu pe la maria ke ta take ngawe ko to pe o na fai ke mo fa kau tu ka Fiona ke hanga pule ai ngawe ko to pe ma roto e ke ko to na tolu na tau ka ve pule le ma roto atu e ki fai ta pokina ke na tolu ka ma ma whanga toko ua ko tō pē, nau kei veiveua, ke hoko ai whiri o e aho wanoa, ko e tāpua kia ke mau whai tūtuun, ke o hake ai pulelelei ke tatake e whanua, i a kalaisko mau whamui. Amen. Amen. Malo apito. Oku whamalo atu ke te mo tolu kainga, i he lava ke mo kau mai, i he prokalama koe ni whatala noa ki a pos whanua, koe candidate whika nima o tonga tapualu, hake aki e pulele rei, tokoni i ai masiva. Proklama ai whiawhi, hoko ai whitu, ko e proklama a mawahe e whakahoko, pe mai komiti pulele rei pe mei tonga, ka mo mea tau toki whilongo aki, i he proklama ai hoko e taha, ko e proklama conservative common sense.